Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mari sama kita berdoa, kita mohon kepada Allah semoga seluruh rangkaian kegiatan kita dapat berkah dari Allah SWT. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzil rahmata wan ni'mata was salamata wal 'afiyah wal ghina wat tuqa wal huda wal 'afafa 'alaina wa 'alaihina qassa birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadha aqdan mawsuma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainahuma ya Allah kama alafta baina adama wa hawa wa alif baina qulubihima wa alif baina qulubihima kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa alif baina qulubihima kama alafta baina Ayyub wa Rahmah wa alif baina qulubihima kama alafta baina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah Kubra wa Aisyah wa ghairihima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana shakura. Allahumma ij'alna wa ahlana sabura. Allahumma ij'alna wa auladana minas salihin wal muttaqin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita telah selesaikan rangkaian pelaksanaan hajat kabul. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penanda tanganan akta nikah oleh kedua mempelai, wali dan 2 orang saksi.
nikah oleh Bapak Pulu Ahli Maria KUA Kecamatan Samadula dilanjutkan dengan penyerahan mas kawin oleh saudara Ahmad Mutari. Dimohon kedua mempelai untuk berdiri. Adik disuruh video, tapi lah foto. Jangan foto-foto sih bilang. Pegang keduanya. Sini. Tengok ke sana. Sana adik. Ambil dua lah. Okey. Putus ni. Look. Ni ada putus ni. Alu aku. Lagi dipasang. Sampai sini jadi kekang ini. Cincin ada apa? Adik, untung adik. Curang ni dia. Satu. Hadirin yang kami muliakan, dengan berakhirnya penyerahan mas kawin oleh saudara Ahmad Mutari, maka berakhir pula acara kita pada siang yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adik telam cik. Adik kenapa? Adik kenapa? Satu lagi ni. Terus. Capek ni orang. Enak ni ya, duduk-duduk ya. Orang mentawai kita yang capek. Teng. Kak. Kak. Satu. Ih, bergetar adik, bergetar adik. Aman. Orang tukar foto kan salam. Pak. Aman. Ini apa salam dia? Okey, aman. Mana?